أبدأ كان من بحثا بهابونا مازوت نكرية بنيرن ديسا مازوت بهابويا بهاكرنا مازوت جي ولاتيان تأيشينا يعني وندزانن روشا خلقية الروجا وي كساني ناو قاس باشا حتى ترابي بسردا مازوت جي بهابكي كو برانيا كاري خلقي مال روجا وي كساني سر مازوتي يعني چاندني دا بقرن حتى بكارانينا موتورين سر بيران حسابك شورا مثلا هر لتر یک مازوت نهاب چه قاسیه؟ 55 سنتين امريكي يعني 55 سنتين دولار امريكي چند ليره سوري ديكه 6005 ليره سوري ديكه ايش بو خلقي قالك ريفابريا خسر بيكو بريارك فرمي بدا اف مازوت بهاكر يعني بري هر لترك مازوت بچه قاسي بو مازوت آزاد ب 5100 ليره سوري ده تفروتن نهاب چه قاسية ب 6005 ليره سوري روجا شمية بنزين خانه عجي مازوت بهاكر يعني چاو بهاكرن شوارا حساب بکن خودین بنزین خانه نوا خدا گروپا که واتساپ چه کرنه بریا و گروپا واتساپ بریا چاتند نوا و گروپا واتساپ دا مازوت بهاکرن خلق جی جری و برید خوازه کد درباره و بهاکرنه دا گوتنا و هبه بریاره که فرمی بده بهای مازوت روجاوای کردستان جارکدن هات بلندکرن تفی کو تبریارن فرمیج ریوبریا سوتمنیه یا ریوبریا خسر درنکتیا لبنزین خانه یک لیتر مازوت به نرخ آزاد به 6200 لیره سوری دفروشن. بهای یک لیتر مازوت 4000 لیره سوری بو و تا به 3 سنتی بو لانها بوی 5 سنت. مدیای سر ریوبریا خسر و راگ هندیه که بهای مازوت نهاتیه بلند کرن لی چافکانین کش باجار قامشلوج رودا و را آخوینا تکز دکن که روژا یک شمه لیتر مازوت بنزین خانه آن به 6200 لیره سوری تفروتن. راستي اف ارتفاع مفاجئ يا مازوت يا جوتشي بوي سو 6 سنتا حتى 5 سنتا روجي بيش يقلك زراراي خوياكيش كي جاليفا جالي مواصلاتها جالي مولدي حاراتها جالي حتى فلاحجي وكام زانن إيلو صالك زوايا صالك نبعش السرمدة فقرك أف قوانينها ورد دراسة كرن مو بزان بمتطلباتي بيش شيء تيخوستن قال لك مواد يورنا بهاكرن اوتوماتيكيا بمازوتيرا يا دي إيلو فون أو فون غيرنا فإيلو راستي أف قوانينها ني قرك ورد دراسة كرن جولو بهتر. بهاکرنا نرخ مازوت د باندوره کمزن لسر لیچونا کرتا و گهستنا سرنشین و باران بکا. جبلیش فیرانجی د باندوره کمزن لجوتکارن روش آوای کردستانه بکا. لگور پسپورن چاندنیه هشکسالیاج انجام باران بارینا کم یا ایسال جسادین نوت جدخلودان بجی زوا کرنا. کرینا مازوتش بو آفدانا دخلو دانان دیباره کی گران بده سر مل جودکارن روش آوای کردستانه. حسین عمر رودا و